Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Yewe rikaze abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kabiri itariki 26 z'ukumunani mu 2025. Abanya-Israel bari mu myerekano bugaya amabarabara mu kwitegura indi myerekano y'i Tel Aviv yo gusaba ko abantu bafashwe nk'inyagano n'umuhari Hamas batahukanwa. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo y'uko wahoze ari umukuru w'igihugu ca Zambia Edgar Lungu ahambwa mu gihugu c'amamuko. Mu Rwanda umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Victoire Ingabire arasaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kurekurwa kuko asanga afunzwe binyuranyije n'amategeko. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Abanya-Israel bari mu myerekano bugaya amabarabara mu kwitegura iyindi myerekano y'i Tel Aviv yo gusaba abantu bafashwe nk'inyagano bari mu minwe y'umuhari Hamas i Gaza batahukanwa. Muri Gaza, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burongowe na Hamas buvuga ko ku munsi w'ejo abantu 75 bishwe n'ibitero vya Israel. Ni inkuru ya Yolande Nere mwuva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Ibihumbi n'ibihumbi byo bahanira agateka na muntu bifatikanije n'imiryango y'abanyurujwe muco bise umunsi wo guhungabanya baturira amapine bongera bazibira amabarabara makuru. Mu gihe byitezwe ko inama y'umutekano iza gukorana, nyina w'umwe mu bagizwe ingwate yagirije leta kubandanya intambara muri Gaza atantumbero igaragara ihari, mu gihe se wundi yanyurujwe yavuze ko hari uwundi mugambi wo gushaka kuburizamwe amasezerano n'ibigirankana byo gutahukana abafashwe bugwate. Israel ntiyemeye integuro y'amasezerano mashasha y'agahengwe k'imisi 60 yayiyumviriwe n'abahuza bo mu karere, ivuga ko ubu izemera uko intambara irangira hakurikijwe ingingo iyo nyene yishiriyeho. Igaza abanye-Palestine benshi bariko barava mu micungano y'igisagara ca Gaza inyuma y'irindi joro ry'ibitero vya bombe bikaze vya Israel. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yemerewe gufungurwa habanje gutanga ingwate na sentare mu mugwa mukuru Colombo inyuma y'imisi 4 atayo muri yompi kubera gukoresha nabo amafaranga y'igihugu ibirego we ahakana. Yafunzwe kwa gatanu aregwa gukoresha mu rugendo amadolari arenga ibihumbi 50 mu mahera ya leta aho yahagarara mu Bwongereza. Ubu haraciye imyaka 2 inyuma yo kuja mu manama yabereye i Havana n'iyindi yishira hamwe mpuzamakungu ONU yabereye i New York. Uwo yahora ari umukuru w'igihugu yitavye ubutungane hakoreshejwe ubuhinga bwa video avuye mu bitaro amaze gufatwa n'ingwara mwibohera inyuma y'ifatwa ryiwe. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo y'uko wahoze ari umukuru w'igihugu ca Zambia Edgar Lungu akwiye guhambwa mu gihugu c'amamuko. Umuhisi Lungu yapfiriye muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu yarafise imyaka 68. Yariko aravurirwa ubugwayi butamenyekanye mu bitaro vy'i Pretoria. Ni inkuru ya Nomsa Maseko mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Bishobora gutwara igihe kitari gito kugira ngo Edgar Lungu asezerweho bwa nyuma nk'uko bikwiye. Ibi bibaye ubu bisobanura ko abanyamategeko b'umuryango we bashobora gusubira imbere y'urukiko rukuru gusaba ubujurire bwihuse. Mu gihe icyo kirego cyakwakirwa, urubanza ruzahita rwimurirwa mu bujurire bw'urukiko rw'ikirenga i Bloemfontein aho ruzasuzumwa n'inteko y'abacamanza yuzuye. Mu ntangiriro z'uku kwezi urukiko rukuru rwa Pretoria rwari rwanzuye ko Zambia ifite uburenganzira bwo gusaba ko uwahoze ayobora icyo gihugu ashingurwa mu cyubahiro kimukwiye. Cyakora umuryango we wifuza ko ashingurwa muri Afrika y'Epfo kuko ufitanye ikibazo gikomeye na guverinoma ya Zambia.
Amaposita mu bice bitandukanye vy'isi yahagaritse kurungika ibintu bimwe canke vyose muri Amerika mu kwishura ku mategeko mashasha ashingiye ku ngingo ya Perezida Trump ikomeye y'amakori. Kurungikayo ibintu bivuye mu bihugu birenga 200 vy'iburaya harimwo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubutaliyano vyahagaritswe kuva kuwa gatanu, kandi n'ibindi bihugu vyinshi vy'iburaya navyo nyene biritezwe kugabanya kurungikayo ibintu. Australia, Nouvelle-Zelande, Ubuyapani, Ubuhinde, Korea y'Epfo, Taiwan na Singapore navyo nyene vyahagaritse ibintu bimwe canke vyose birungikwa muri Amerika. Ivyo bije inyuma yaho Perezida Trump ashize umukono ku itegeko mu kwezi guheze rihagarika guheberwa amakori ku bintu bifise agaciro kari munsi y'amadolari 800. Mu Rwanda, umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire arasaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kurekurwa kuko asanga afunzwe binyuranyije n'amategeko. Ingabire yatanze ikirego avuga ko imisi 30 y'igifungo c'agateganyo yakatiwe yarangiye akagumishwa muri gereza, kandi ubushinjacaha butarasavye ko yongerwa cyangwa ngo bumuregere urukiko ruzamuburanisha mu mizi. Ubushinjacaha bwo buvuga ko ikirego ca Ingabire kidafite ishingiro kuko bwaregeye urukiko ruzaburanisha imizi y'urubanza rwa Ingabire kandi ko byakorewe ku gihe. Ingabire aregwa ibyaha 6 birimo ico kuba mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi, ivyo we ahakana. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Mu rukiko Victoire Ingabire yagaragaye muri wa mwambaro w'iroza ari kumwe n'umunyamategeko we Gatera Gashabana. Nk'uko bisanzwe abapolisi n'abacungagereza bari benshi mu mbuga, abandi bazengurutse inyubako y'urukiko. Umunyamategeko Gashabana watanze ikirego yavuze ko asanga uwo yunganira afunzwe binyuranyije n'amategeko. Gashabana avuga ko iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo yakatiwe n'urukiko yarangiranye n'itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani. Yagumishijwe muri gereza, nyamara nta busabe bwo kongera iki gifungo ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko, kandi bukaba bwari butaramuregera urukiko ngo aburane mu mizi. Abahagarariye ubushinjacyaha ariko bo basanga Gashabana yigiza nkana kuko umunsi wa 30 wuzuye ari ku cyumweru, kandi nta mirimo ya leta ikorwa mu minsi yagenewe ikiruhuko. Bavuga ko batanze ikirego bukeye bwaho kuko babyemererwa n'amategeko. Gashabana ndetse n'uwo yunganira ariko ntibanyuzwe n'ibi bisobanuro. Bavuga ko ifungwa ry'agateganyo ari icyemezo gifatwa ku buryo budasanzwe, ko iminsi igomba kubarwa hatitawe ku minsi yaba y'akazi cyangwa se y'ikiruhuko. Ubwo impaka zasaga n'izirangiye, Victoire Ingabire yazamuye akaboko asaba urukiko ko yifuza gukurikiranwa adafunzwe. Ingabire yavuze ko afite umugabo urwaye cyane kandi yagombye kuba hafi, gusa ngo inshuro nyinshi yagerageje gusaba uruhushya rwo kuva mu gihugu ngo ajye kumureba ntiyabyemerewe. Muri gereza imufunze naho ngo yakomeje gusaba kwemererwa kuvugana n'umugabo we ariko ntabyemererwe. Ingabire avuga ko icyaba cyiza ari uko yamurwaza amuri hafi, ariko mu gihe bitemeye nibura agahabwa uburenganzira bwo kumukurikiranira kuri telefone. Uru rubanza rwamaze igihe gitoya rwahise rusozwa. Umucamanza avuga ko azatangaza icyemezo cy'urukiko ku itariki ya 28 z'uku kwezi. Ingabire aregwa ibirego bimwe n'ibyitsinda ry'abantu 9 bivuga ko bari abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ritarandikwa. Yatawe muri yombi, abandi bamaze imyaka isaga 4 bafunze. Ubushinjacyaha bukavuga ko imvugo za bamwe arizo zamushinje. Ingabire hakana ibyaha, akavuga ko bimwe mu byaregwa byashaje byagombye kuba bitagikurikiranwa mu rwego rw'amategeko, naho ibindi ngo akaba yarigeze kubibazwaho, ariko ubushinjacyaha bugasanga bitari ngombwa gukomeza kumukurikirana. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa, inkuru yawe dushikanye saa 11:38 mu studio za BBC London, saa 12:38 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Ubufaransa bwasubije icibazwa ko ari agahanga k'umwami yaciwe umutwe muri Madagascar n'ingabo z'abakoroni b'abafaransa mu mpera z'ikinjana ca 19. Amasandugu arimwo uduhanga tw'umwami Toela
n'abandi bantu babiri bo ku kirimba ciwe yashikirijwe mu birori vyabereye i Paris. Utwo duhanga twari twarashizwe mu nzu ndangakaranga kuko twari twarajanye mu Bufaransa nk'ikimenyetso c'ubutwari. Muri uwo mugigwa umushikiranganje w'imico kama wo muri Madagascar yavuze ko ukugaruka kwabo ari ikintu gihambaye cyane. Vomirati Donamara yavuze ko kuba utwo duhanga tutari mu gihugu vyari nk'igisebe kitigeze gikira mu mutima wa Madagascar. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryasavye leta ya Misiri guhagarika ubwo nyene umugenzo wayo wo gufungira murantunga. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryasavye leta ya Misiri guhagarika ubwo nyene umugenzo wayo wo gufungira atarubanza ruciwe kandi igihe kirekire abatavuga rumwe nayo, kandi rigisaba kurekura abo bose bafungiwe iyo mvo. Komiseri mukuru w'igisata ca ONU kijejwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze ko gufunga abantu atarubanza baciriwe ari byo bikoreshwa mu kurenganya abantu mu burenganzira bwiwe bwo kwidegemvya, kuronswa ubutungane no kungana imbere y'amategeko. Bwana Turk yavuze amazina menshi y'abantu bakomeye bafunzwe harimwo n'uharanira agateka Ala Abdel Fattah, abategetsi ba Misiri bazanye ibirego bishasha mu gihe abantu bariko baraheza igihano cabo. Ubu naho tuje mu nkino z'igikombe ca Afrika ihuza imigwi nserukira bihugu y'abakinyi bakinira ibihugu vyabo rizwi nka CHAN. Uyu musi haraba urukino rw'igice ca kabiri gishiri ca nyuma. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Yves Bucana dukurikirana izo nkino ari Kigali mu Rwanda. Yves, hari hategekanije inkino zibiri, urukino rwa mbere rwagenze gute? Icyo navuga nuko kugeza ubu umukino uri gukinwa ni hagati ya Madagascar na Sudani. Bari gukinira i Dar es Salaam. Kugeza ubu biracyari ubusa ku busa, iminota 90 yarangiye. Umukino nyine ari ubusa ku busa, umukino wihariwe cyane na Sudani, byanatumye Madagascar ihabwa ikarita y'umutuku ku ikosa umukinnyi wa Madagascar yakoreye uwa Sudani hari ku munota wa 79. Sudani ikaba yahushije uburyo bwinshi bwo kubona igitego. Ubu rero hari gukinwa iminota 30 y'inyongera bongereyeho, nayo niramuka irangiye bimeze gutya bakaza gukizwa na penalty. Ikindi umuntu yavuga kuri uyu mukino n'ubwitabire bw'abafana bake cyane ku kibuga cyitiriwe Benjamin Mkapa. Impamvu nta yindi nuko nyine ikipe y'igihugu ya Tanzania yitwa Taifa Stars yasezerewe muri irushanwa. Ubundi ikirimo nibwo irushanwa ryagaragazaga yuko ryitabirwa cyane n'abafana. Hanyuma urukino rwa kabiri goro rurahuza iyihe migwi n'indahabwa amahirwe yo gutsinda? Umukino wa kabiri wa kimwe cya kabiri kirangiza urahuza Maroc na Senegal. Ni umukino uri bubere kuri Mandela National Stadium i Kampala muri Uganda mu kanya guhera isaa 1:30 ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura. Ku rupapuro ikipe ihabwa amahirwe ni Maroc, niyo ihabwa amahirwe hagendewe cyane ku mukino yakinnye muri kimwe cya kabiri isezerera Tanzania, nayo yagaragazaga ko ikomeye kandi inakinira imbere y'abafana bayo. Ubwo rero Maroc niyo ihabwa amahirwe cyane ugereranyije n'imikinire yayo ndetse n'imikinire ya Senegal. Urakoze Yves Bucana. Ubu ni umwanya w'igikino cy'urunana. Nyirabazungu asabwa kwisubiraho agashyigikira akaremera mu bukwe bwe. Hagati aho urubyiruko rwa Nyirurembo mu bukangurambaga bwo kwibungabungira ubuzima n'urunana. Abajene ndagira ngo rero tubanze tubagezeho gahunda y'ibi bikorwa by'uyu munsi ubundi dutangire. Bamwe muranzi abandi ntimunzi. Nitwa Leya Wihogora, abandi umwarimu muri groupe scolaire Nyarurembo. Nkuko mwagiye mubyumva mu butumire muri ibi bikorwa rero, uyu munsi urarangwa n'ibikorwa bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni imikino na siporo. Nyuma y'imikino na siporo harabaho ibiganiro
reka noneho rero mpe umwanya Felicien ababwira uko gahunda y'iyo mikino iteye. Nyiraneza nawe arabagezaho uko gahunda y'ibiganiro iteye. Umwanya ni uwawe Felicien. Ajene imbaraga z'igihugu cyacu. Nanjye ndabanza kubashimira rero ko mwitabiriye iyi gahunda. Nkuko rero yabinsabye ndagira ngo mbagezeho gahunda y'igice cya mbere ijyanye n'imikino ndetse na siporo. Hagiye kubanza isiganwa ku magare aho abanyonzi ba Nyarurembo bagiye kushanwa n'abamotari. Hanyuma rero harakurikira umupira w'amaguru uza abahungu n'abakobwa ba Nyarurembo. Ndamenyesha ko muri uwo mukino w'umupira w'amaguru aho ikipe y'abahungu ihangana n'iy'abakobwa. Abahungu baraza gukina amaboko yabo ari inyuma mu mugongo. Kubona ukuboko k'umuhungu kuri ahandi hatari mu mugongo byumvikanye araba ari ikosa rihanishwa ikarita y'umuhondo. Byumvikane neza. Oya buretse si ibyo gusa reka mbabwira n'irindi banga tubahishiye. Haraza gukurikira umuziki w'injyana muntu. Ikindi kandi twamenyesha nuko muri ibi bikorwa byacu turi kumwe na muzehe wacu Bushombe Yohani Marevia ni Vision Veni. Nanjye ndashuje cyane. Ikindi rero Bushombe niwe wahawe inshingano zo kogeza iyi mikino yose. Murabyishimiye? Yego mama. Ubusami sirarangiye babyeyi. Ahubwo yahumuje kare nuko wamugana ari y'abakecuru ntituba twageze mu rugora. Nari ngukeneye cyane Nyirabazuba. Ngaho re. Kuyihe gahunda se Nyiramari? Wasanga mudafitanye ikibazo. Ngewe ngirana ikibazo na Nyiramari zuyu. Niko. Ndakunda. Ni ikibazo cy'umuhungu wawe Karemera. Ngaho re. Tubwire. Karemera ukoreye ayo makosa Nyiramari. Niko ye. Biriya bintu Karemera arimo asaba buriya nibyo koko. Ngaho. Reka gusekarana. Ibyo Karemera gusaba ni biki Nyiramari? Ahubwo se kubigira bishya kandi nawe ubizirangwe. Ibikego komana. Ibyo Karemera gusaba ndabizi. Erega ndavuga kiriya kibazo cya Karemera cyuko Nyirabazungu yanze kuzaba mu bukwe bwe. Buriya ejo ubwo nari mvuye iwawe Karemera yarongeye arampamagara ati niko ye inti ati wa mubyeyi we wamfashije ukazicara mu mwanya wa mama mu bukwe bwo gusaba no gukwa. Mwonyumvira? Nukuri mugana Nyirabazungu koko uracyatsimbaraye. Ariko se muragira ngo jewe ngire nte koko? Nukuri byumva birababaje Nyirabazungu. Koko umuhungu wawe arimo arategura ibintu byiza byo gusaba no gukwa umugore we babana. Nawe uti nta ntwererano zatanga nta nubwo nzaba ndi muri ibyo birori. Oya rwose uri nyina koko jewe byumva oya. Kuri ongera ibitekerezo Nyirabazungu. Ubu noneho sinjye uri mubi gusaba dore na Nyiramariza bijemo. Ntumva rero isubireho ubitekerezeho utekereze kabiri pe. Yareka kumufasha ariko byibuze akemera kuzitabira ibirori. Umuntu wavuze ngo no mu birori ntazahagera. Hindura icyemezo wafashe pe. Nukuri pe. Ni mumbabarire yewe. Mumbabarire ariko. Byumva nukuri. Kuko bigeraho Karemera tangira kwirirwa ashakisha baririza uzamuberanye no hariko kutarapfuye. Yewe shakishije. Uhagaze uzi ko wagiye ngo Karemera n'umwana w'imfubyi nuko. Ngaho mbwira Nyirabazungu. Buriya koko uranga gufata ku byo utunze ngo kigikira umuhungu wawe. Ubwo butunzi uzabusigira nde? Yego se. Oya Nyirabazungu. Nta ni impamvu yo kuvuga byinshi. Have siga utazadusebya nk'ababyeyi b'inyarurembo. Siga fasha umwana wawe. Itabira iyo gahunda nta kindi wabikora n'ukuri niko ihangane. Oya. Urebye ikigenderewe rwose no gukangurira urubyiruko kwita ku buzima bwabo bw'imyororokere ariko nanone rwose bakina bidagadura nta kindi imbaraga z'igihugu n'urubyiruko
ndetse birinda indwara reka nongere mbaze rero umutoza w'abakobwa akaba ari nabo bateguye iki gikorwa cy'uyu munsi ukabona urubyiruko rwa Nyarurembo bimeze madama Zerareya ndetse imyidagaduro n'ibiganiro ku rubyiruko wakongera ukatwibutsa ikigambiriwe. Murakoze nanone cyane Bushombe, urebye ikigenderewe ni ugukangurira urubyiruko kwita ku buzima bwabo bw'imyororokere, ariko nanone by'umwihariko kwirinda inda z'imburagihe mu rubyiruko ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nicyo tugendereye kugira ngo urubyiruko rwacu rugire imyumvire ihamye. urakoze rero ngira ngo rero murabyumviye hagati aho ngaho rwose umupira nawe urakomeje, umupira ugeze imbere y'izamu ry'abahungu. hari habaye ugariro mwiza ukomeye cyane. Ninde ni Maurice umusore w'ibigango rwose, ariko nyine nawe yizirikanye amaboko inyuma, amaboko ayakuye ku mugongo. Umupira ufashwe nande na Nyiraneza haye Donata ageze imbere y'izamu, Donata asubira inyuma kwa Nyiraneza afite umupira kwa Maurice, igitego kimwe cy'abakobwa ku busa bw'abahungu, umukino no kurangira. bose se ngo atiki Stefa ngo nta bikoresho bishobora kuboneka nonaha. none ubwo nta kundi ubu ni ugutaha, reka mbwire n'abandi bakozi bose batahe. mana yanjye njye biranambabaje, ariko nta mpamvu yo kubabara umukobwa aja. mbabajwe nuko ngiye gutaha nkaba ntari bwongere kwiyumvira impumuro yawe. nibyo se wakunze agahumuro kanjye. ubundi se ubwo urabiyobewe? ntugira ngo hari n'ikindi mba nkurikiranye iyo ubona inshuro nyinshi mba ndi iruhande rwawe. njye n'umwana tuba twishakira impumuro yawe. reka ahubwo nzagusubiza yasengere yawe wongere ukuru yambaye ibiriremo icyo uyibone kuyinsubiza. reka noneho ubwo hakiri kare, reka nkwereke icyo dukora kugira ngo tube twigumaniye wiyumvira agahumuro kanjye. ngaho se reka twigire ahantu mu kabari tube twisangirira kamwe. mana we oya, hari icyo utinya se? tekereza umujyanama w'ubuzima mbonye nk'inzoga. kwiki umujyanama w'ubuzima se kubunye yakugira ati yamerera nabi? akumerera nabi se akubuza kunywa inzoga nkandi? erega yambujije kunywa inzoga ntwite. ngo kunywa inzoga cyangwa itabi umuntu atwite bigira ingaruka mbi ku buzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana atwite. reka shangwe nongeye kugusengerera. icyakubwira ko hari n'ikindi kintu nifuza ko tuganira. yego nyine tugenda ukimbwire turi kumwe turi mu kabari, ahubwo nyine utumye ngira n'amatsiko, winyicisha amatsiko we. nyine ikibazo mfite Pascal akomeje kumerera nabi. akumera nabi se umutwaye iki? nyine kubera inda ntwite akomeje gukeka ko atariye, nakura abizi ko nawe atariye. none se ubwo uragira ngo ibyo mbikorewe iki kuko? ariko urumva ikibazo mfite Stefa, iyi nda niwe wayinteye kandi Pascal nawe yamaze kubyishyiramo ko atari we wayinteye. nyine nanjye ndakubaza ngo nkore iki ko noneho Nyiramariza ntamukira yongeye kumva ko wari undi mugore nateye inda yamira bungurida. nyamara niwe ufite igisubizo Stefa. ariko ubundi mukobwa aja ndakumva wayikuyemo kuko urumva bitaba ari igisubizo cyiza? murakoze gutuza kugira ngo dukomeze icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa byateganijwe uyu munsi. nyuma y'imyidagaduro rero ubu noneho tugiye gutangira ibiganiro nk'uko mwabibwiwe kuri gahunda. reka rero uyu mwanya tuwuharire Chris, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyarurembo. reka tuwumuharire tuganirize byimbitse. sheri ngonde sorry nari nibagiwe ko turi mu ruhame. nyakubahwa umuyobozi uyu mwanya ni uwanyu. abajene imbaraga z'igihugu. murakoze cyane. mu by'ukuri simvuga menshi kuko ndi hano ku butumire bwanyu kandi kugira ngo tuganire ku birebana n'ubuzima bwanyu. ubuzima burahenda sibyo? kubera ko ubuzima buhenda rero kandi amagara asesekara ntayorwe, mugomba kubwitaho. hari kimwe rero nshaka kubibutsa gishobora kubangiriza ubuzima, kubutwara
cyangwa kikangiza ejo hanyu heza. Muzi icyo ari cyo? Icyo kintu ni virusi itera sida. Ni indwara ya sida. Kandi n'inda zitateganyijwe mu rubyiruko. Murumva ibyo bintu ari bishya muri mwebwe? None ko mubizi ko sida ari mbi kandi kabikomeje kugaragara cyane cyane mu rubyiruko. Ninde wambwira impamvu? Yego, uriya mukobwa urabanza utwibwire. Nitwa Nyiraneza. Impamvu sida ikomeje kugaragara by'umwihariko mu rubyiruko, nge ndakeka ari ukubera ko habayeho kudohoka mu kuyirinda. Yego rwose, Nyiraneza avuze ukuri. Habayeho kudohoka. Ari nayo mpamvu hakomeje kugaragara inda zitateganijwe mu rubyiruko. Murajujura kuko mubizi ko ibyo mvuga ari ukuri. Mwidohoka rwose. Nimuhaguruke mushikame kugira ngo mwirinde ibyo byorezo. Abajene, muzaba imbaraga z'igihugu nimwita ku buzima bwanyu mugakora cyane. Bakobwa beza, mukirinda ababashuka bakabatera izo nda z'imburagihe bikababuza gukomeza amashuri yanyu cyangwa mukaba mwakwanduriramo virusi itera sida. Basore namwe nuko nimwirinde imibonano mpuzabitsina imburagihe. Kwifata niyo ntego. Ariko uwo binaniye nawe kugira ngo yirinde uko agomba kubigenza murabizi. Ntimubizi bajene? Ye, hari abo numvise babivuga neza bati niba kwifata byanze ukoresha agakingirizo. Nibyo, niba byanze mukumva byanze koko pe. Uretse ko no kwanga bitashoboka. Nimukoresha agakingirizo. Agakingirizo kazakurinda izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse kanakurinda inda zitateganijwe. Sibyo? Ngo amagara araseseka ntayorwa. Ariko ubu wacecetse kuko umumaro. Ubundi si uburarira ariko mana we ngaceceka dararaje. Ko murira muza? Umumaro ngararizwa n'iki sha? Simbizi yiriwe arira. Ahubwo se aracyahitwa cyangwa byakize? Yakomeje guhitwa n'ubu bamaze kwituma. Bana yanjye we, ubu se ko arira nyoko ari hehe? Mama ntawe uhari. Ngo iki? Yagiye hese? None se kuva mu gitondo ajya ku kazi yarabwo yigeze agaruka. Ye? Urashaka kuvuga ko nyoko ataragera aha ngaha? Ntabwo yaje. Ijoro rikaba riguye? Oya, ntabwo byumvikana rwose. Ntibishoboka. Azi ko umwana arwaye yarangiza akagenda akirirwa iyo ngo ari mu kazi akaba agejeje iki gihe atari yataha koko. Ntabwo yari yaje. Oya, ntabwo nshobora kubyihanganira. Muza, ndaje ariko aho mubona ntiriremo. None se kusubiye yugugiye he papa? Sigana n'umwana njyenyine arira ari njye wamwiriranye. Ubu burakari bwa Pascal burasiga mukobwa jana amahoro. Ntuzashwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'urunana. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko Abanya-Israel bari mu myiyerekano i Tel Aviv yo gusaba abantu bafashwe nk'inyagano n'umuhari Hamas ko batahukanwa. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo muri Afrika y'Epfo yategetse ko uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Zambia Edgar Lungu ahambwa mu gihugu ca Mamuko. Mu Rwanda umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Victoire Ingabire arasaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kurekugwa kuko asanga afunzwe binyuranije n'amategeko.
amakuru no musagarukiye ngaha mwayashikirijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Mark niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Johnny mwakoze kubana natwe na Gahwane. Thank you.